Sabi menekat, menekat si Yesus, nalin, matamlil, natuin, kita ikutin di kanal YouTube, YKB, GKI TV, buat meto henatian nenan kino. Nahunun henatian nenan alkit onen. Untuk cukurusi natuin, kita bui hemiuk henati nen am kino. Terima kasih, amin. An kino nen kita nen ini nakanak kais mus unu ay kais ngunay bo. Pabiti anbi na Yakobus insulat nakation ela wasam teon talantia wasam faun lain hananak leka himis unu mahim di otab minesi di munim kais minay bom makais mi puebom neo lasi amneo an le hanfanion fenekat neukit mabiti anbi nela wasam ha inhananak leka himis unu mahimi otak minesi himonim kais mi naibom makais mi puebom neo lasi amneo amaena uli tata bimenekan usi Yesus hanbaan na po nakobus neo toknino esle lasi nekas unu malasi nektenab ay lasi moko leka hit mansian tas unu neo ale lasi hit nekak nam neo leka hit mansian tas unu hit kata tenap alekot neo ale hit ama ena uli tata baebenu le dahiuk tani ambi timonik neno lasili antek nanim nak mansian pemes hatahiku kita lakit at fanyansan mansian so mes tiuk tok ale lasi hi mes hit so tahintak nekas unu nane kalekofa leka hitas unu anui nek tenab neu hitvia ma hitamsa katmi fanek leko ni hitvia na kobus an fenek nani toknino sinak kais atloim henati atuni nahin hit nekas unu natuin leka hit tas unu hit amsa katuntaku fa hitvia binusin nekas unu manek tenab nekit neu lasi kata tena fa las eleko dia mai minusi kita lagi conta hintak tola itso atola ma soat peluil dia ben uni iki alekana lasi leko hitam sa sotamlil ma atola himonik nok ale sa le hidat mui enati kaisit atau nek tena dia binusi Ardino untuk new kita nane makai satikan henati at like ma subscribe hunun henati tasuk tanian altitonen terima kasih usi natuin enen milali amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.